Asibingelela Mbukalani KZN TV sikwamukela ehlelweni lethu lanamhlanje lwengqikithi igama lami nguNokuthula Mabika Mthetho ubukela ehlelo lengqikithi la suke sithi isukaphi lento mafisa kuba ingxenye yohlelo lwethu thani nje 035 78988 55 noma uthi Nokuthula m@1kzntv.co.za sesegcineni ke kwenyanga kaSeptember kuyisonto lokugcina namhlanje la sithi khona zibuyele emasisweni ake sibheke izinto zethu izinto ebesiphila ngazo izinto esiphila ngazo nokuthi sisangakwazi ukuthi sesiyise phambili noma sekufanele siyishintshe. Angambi ngedwa ke Mbukalani KZN TV ukhona umfundisi engihamba naye soke sithi ukudingida naye kabanzi impilo nje umuntu omnyama. Kunjela Mbukalani KZN TV angihambi ngedwa ngihamba naye umfundisi ukhuzwayo namhlanje soke sithi ukuyikhuluma kabanzi impilo nje umuntu omnyama nokukholwa nendlela ke besiphila ngayo thina njengabantu abamnyama. Mfundisi sisekugcineni kwenyanga kaSeptember nokuyinyanga la sisuke sithi asibuyele emasisweni khona ake sibheke izinto zethu njengabantu abamnyama noma sasikholwa ezinye zisibambile sisahleli kuzona kodwa sithi sisakholwa ngoba into esazi ukuthi ezethu. Asikubingelele sikwamukele mfundisi. Ngiyabingelela amabinge ngiyabingelela kubabukela lapha ekhaya. Siyabonga uNkulunkulu aphinda asinike ithuba sihlangane. Amen. Kuyintokozo kakhulu ukuthi siphinde sibe nawe mfundisi. Ngiyazi ukuthi nenkonzo enilungiselelayo la nizobe niya khona empophomeni. Siyabonga kodwa ukuthi usiphe isikhathi sokuthi ngesithi kuzodinga into kancane impilo nje yomuntu omnyama ikakhulukazi mayisekholwa. Yes siyabonga kakhulu. Umfundisi kuningi esifisa ukukhuluma uyazi ukuthi masikhuluma ngomuntu omnyama one inkolo yafika kuthina ikakhulukazi le yensindiso njengoba sasikhuluma indaba yensindiso. Uyazi mfundisi ukuthi kunezinto zethu besibambezelele kuzo nezindlela zethu njengabantu abamnyama zokuphila nemkhuba ke ebikade yenzeka nobuthakathi ngizotho bethu ngoba eminye yemkhuba ebekade siyenza noma esiyenzayo njengabantu abamnyama sitshela ukuthi senza amasiko ethu njengabantu abamnyama. Ngaba iphutha ke thina esesikholwa esindisiwe sithi amasiko siyawalahla ngenxa ukuthi sesisindisiwe asilahli thina amasiko silahla ubuthakathi silahle nemkhuba. Mhlawumbe ngingafanele ngichaze futhi nasemkhubeni ngoba umunye umuntu wazi ukuthi umkhuba nesiko into eyi1. Isiko into esiyenza in general sonke njengabantu abamnyama ukuthi ingane encane ingane yakho noma wena ungayizali umenza into ewrong isiko lethu labantu abamnyama indlela esikhuliswe ngayo. Ingane ikhuliswa yonke umuntu. Yes but umkhuba ila khona kuzothi uma sizalwa la ekhaya mhlambe siyagcatshwa emzimbeni noma kusikwa isandla noma kwenziwe kumkhuba walelo khaya ngoba sikwenzi sonke kuyenziwa kwesinye isibongo akwenzi futhi umkhuba walapho ufana nokushisa impepho nakho kunemkhutshana esuke iyenziwa ngaleso sikhathi but isiko ilokho ukuthi sonke siyakwenza ukuthi uma umncane uyinsizwa uyakhula ugane ube into esiwuzulu sonke angazi namanye amahlelo esiwuzulu sonke esikhuliswa ngayo. So la ekholweni mabethi abantu abasindisiwe balahla amasiko that's a wrong statement. Sithi sisindisiwe ngokwemvelo yethu asilahla imvelo yethu ukuthi amasiko ethu singakulahla lokho kunye yabona nje mina ngeke ngilahla ukuthi ngowakhuzwayo ngumnguni isiko lami lelo ukuthi uma ngizalwa ngibe negama ngibe nesibongo sikamkhulu wami but mase sengifaka okunye kwami kuseceleni sengithi lesi siphandle engisenzayo esikamkhulu lento esika emzimbeni ngisiya nqamkhulu sekumkhuba lowo akusesilo isiko. So abantu abasindisiwe bafethu singayilahli lento abantu abasindisiwe isiko baligcina umkhuba esingawudingi kanye nobuthakathi. Wathinta indaba yobuthakathi imfundisi ngiyazi ukuthi masikhuluma njengabantu abamnyama kumkhutshana osunesikhashana ukhona phakathi kwethu. Kodwa manje akuveli kahle ukuthi uqhamuka kanjani kuze kube yinto nje yenziwayo kuthiwa abantu bathakathiwe kuthiwa awufuni ingane zakamakhelwane iphumelele akuveli kahle ukuthi lento iqhamuka ngoba ngeke kube ukuthi akekho wayisungula wonke umuntu waseyamukela. Ubuthakathi kuyadluliselwa Mabika kunjengobnyanga njengoba umuntu mase inyanga ekhaya noma eyisangoma umefa kuthiwa ikhwama uyishiya kubani lo muntu aqhubeke alaphe ngalezo ikhwama kanjalo nobuthakathi manje umuntu eyumthakathi la ekhaya kuba khona umntana akamthanda akamkhomba nomuntu akamthanda akamkhomba ukuthi lo uyoqhubeka adlulise ikhwama zala ekhaya noma aphathe ikhwama zala ekhaya ila khona eqhama khona isikhathi esiningi uthola ukuthi kulo muzi othakathayo khona ungasunakisise
angazi noma uyakholelwa nje khona umuzi kuthiwa kuyathakatha kuona kodwa uma kuthiwa uyakholelwa kulo kuthiwa khona umuzi okuthakatha ukhona kule makhaya kuba khona uthola isikhathi esiningi ophanjanelwa ikhanda uthola ukuthi umntwana omncane ikhanda liphambene ukhule kahle ehlakaniphile izinto zalokhuzana isikhathi esiningi kwenzeka lokho uma kuphambana izinto bem-introduce ey'lwaneni kanti akaqini kahle akabi naye i-capacity yokuthi akazi ukubhekana ney'lwane then lento khathi im-affecta isizoshaya nekhanda lakhe base ba-mentally disturbed kwesinye isikhathi uthola ukuthi akahambisani nalento eyenziwa la ekhaya uyabona ukuthi hayi lo mkhubo nje la ekhaya mina ngufuni njani njani bathi wena ngoba uyitshela ukuthi uhlakaniphile kuze sikubambe ungatshela omakhelwane ungahamba ukukhuluma ngomkhuba wala ekhaya base beyamsanganisa ekhanda noma bemvala umlomo noma bemvala amehlo vele uma sesangana noma engakhuluma ethi la ekhaya senza ukuthi wonke umuntu uyosho ukuthi hayi lo uyayihlanyela kanti usuke ekhuluma into eyi-reality ukuthi sebenze ukuthi bamblinda ukuthi abantu bengabe samnaka nento akayishoyo ingabisazokala so nakho lokho futhi ubuthakathi ukuthi inkinga yobuthakathi umthakathi akananembeza umthakathi kuze ayiprove ukuthi lento yakhe iyasebenza ngempela uqala ayisebenzise la ekhaya ayisebenzise kubantwana bakhe ayisebenzise kubantu akaphila nabo before ayise ngaphandle so kahle kahle kuqale kubulawa unembeza that's why labanye bathi usukuthi ayise ngomoya wakho noma ngomphefumulo wakho ngoba ususa lento esuka izokukhuza empilweni base ukwazi ukuphila kahle ngenxa yokuthi unembeza awusekho la usubulala ngisho umuntu omzele wena Mfundisi ngifisa ukwazi ukuthi yini eyenza ukuthi ubuthakathi bungasebenzi makuukuthi nje ngifuna ukuthakatha umlungu wami emsebenzini kube ngathi abusebenzi umlungu wami nje oSmith kodwa manje ngathinta nje ukhuzwayo bese kuba ngathi izinto ziyaqhuma ziyenzeka but asiphendule masibuye eToro Mbolani KZN TV asiphuthume eToro siyabuya Asipende sikwamukela Mbolani KZN TV sabukela ihlelo lenqikile sihle namfundisi ukhuzwayo namhlanje sikhuluma yona indaba yobuthakathi mfundisi bengisabuza le ndaba ukuthi yini le yenza ubuthakathi kube ngathi busebenza kakhulu uma ngizothakatha ukhuzwayo but manje mangithi ngishaya umlungu wami lapha ongiphethe uSmith ngibone lokho iqinile nje indoda inganyakazi angazi ukuthi ngabe kwenziwa yini kube mhlambe nami ngiyakwazi ukuthakatha ngabe sengamzama umlungu umshaye noma ngezulu but isikhathi esiningi ngikholwa ukuthi labantu abathakathayo banokukholelwa ukuthi kumlungu ubuthakathi akusebenzi nginomngani wami omhlophe ngebala isikhathi siningi uhlale ngitshela uma ekhuluma ethi thina ngoba simhlophe umuntu omethumela isilwane kithi sifike silunguza sithi ha umuntu onje ngeke ngimenze lutho sibuyele emuva so angazi noma usuke eqinisile noma usuke ngidlalisa noma usuke enze njani but vele isikhathi esiningi abantu abajwayele ukuthi bezame umuntu omhlophe bamsaba ngisho njalo but angazi ukuthi kanjani ngoba kwesinye isikhathi babe bedinga zona izinto zomuntu omhlophe uma befuna ukugaya imithi yabo shothi khona ukusebenza abakuthathayo ngapha kodwa abakholela ukuthi into abayiphethe ingasebenza kubona kodwa kube nginawo mina ngabe ngibaqedile abelungu ngakithi belungu basibandlulula isikhathi eside kabi ngizwa kodwa futhi bethi abanye abantu uma uzosebenzisa umuthi kumuntu ongawusebenzisa umuthi yes awusebenzi angazi noma kuyinto eyiqiniso leyo ngicathi kuyinkolelwe kahle kahle umuthi umuntu owusebenzisayo kulula uma uzowusebenzisa wena kuyena kufana nokuthi umuntu osebenzisa isiwasho uthathatheka kalula ngesinye isiwasho kanjalo nosebenzisa umuthi uthathatheka kalula ngomuthi that's why umuntu ovalwe ngomuthi umesebenzisa isiwasho ishe sisuke leyona kodwa umezama ukuyikhipha ngomuthi iyadelaya ngoba kusuke sekudependa uqina kwealtar ukuthi siphi isandla esinamandla ilese sikusizayo noma ilese sifakile kodwa uma uzosebenzisa uswaphe uma ubona ukuthi lo muntu ongishaya usebenzisa iwasho mina ngikhiphe ngomuthi kuba lula ngoba kuvele kuphambana same time kanjalo futhi nomuntu ekuthakathe ngomuthi wena usebenzisa iswashi izinto vele zibe lula iphambane same time kumuntu okosuke ngawusebenzisi ke umuthi kuba difficult ngoba igazi lakhe lisuke lingawazi kahle umuthi ngeke ngisho ukuthi abelungu banjalo ngeke ngabona abelungu mina bagangile kakhulu khona kwavela nje eindabeni oneplaza ogqiba amakhanda awu7 abantu eplazini la so nabo banakho ubuthakatha kwabo ngokwelevel yabo esingayi-understand thina abantu abamnyama but kokwethu ngicathi ngoba suke si-understandana nokuthi futhi enhlizweni yakho umeke wathi uyavuka ekusuku ngo12
wabona uMadlamini ehamba enqunu egcekeni uyaqala ushawa ovalo base uyamukela lento ukuthi igabe sekuzokwenzakana ngoba ngiyazi uma kudlulele wamama akwenzeki kungalimali umuntu la ekhaya. Then once wayithatha lento wayigona wena wayilindela wayiaccepta then sekulula ukuthi isebenze ngoba wena suyimukelile ukuthi ayiqala isebenze empilweni yakho. So noma uthi vele unjalo umuntu umefuna ukushaya ngomuthi ngisho emsebenzini uvela kutshele kanje emehlweni ethi ulibamba ungashoni angithi wenzela ukuthi ushawa ovalo ngasikhathi ushawa ovalo usuzolindela ukuthi hey madoda afanele ngiqaphele once waba nalokho okuthuka already umuntu uyangena ushaye ngaphakathi. Inkinga ke le because ezinye izinto asifundiswanga ukuthi fanele seyifike kanjani. Angithi umuntu nawo udinga ifaith yakho njengokukholwa udinga ifaith yakho ukuthi wena uaccepta kanjani. Wesikhathi umuntu engathi ngizokushaya ngezulu uthi cishe ngathi fuck off wena ngazi uvela uthi ngeke isebenze le nto kumina vele uthi uma izama thola ukuthi uyirejectile nakumoya ngoba amandla amaningi akumoya nasekukhulumeni kwakho ukuthi wena uyayikholelwa lento ukuthi inamandla yini kuwena. Umuntu wena eyayikho lento futhi ngeke isebenze kumina lento kuba difficult ukuthi isebenze ngoba sewirejectile spiritually. But manje mfundisi ngiyakhumbula ukuthi sike sakhuluma ekuqaleni ngobuthakathi lobu bamathuna nobeyinhlabathi lokho kuganga lokho. Umuntu mayisuke ethatha inhlabathi zamathuna ezonigangela ekhaya. Kwesinye isikhathi sisuke singazi ukuthi uthathile inhlabathi zamathuna. But uthola ukuthi izinto ziyavaleka la ekhaya even singazi kungekho ukuthi sikukholiwe lokho. Yes, angithi ngoba sikholelwa thina kwabadala sikholelwe emadlozini. Yena ehamba othinta amadlozi vele usethinta into esikholelwa kuyona. Yes. So ukuthi angiyazi ke kahle into yamadlozi futhi akulula ukuthi ngiyikholelwe ukuthi ugogo wami engithanda kangaye ngathi masefile avume umthetho kwamakhelwane ukuthi azongicela umthetho wakugogo base yavuma ugogo ngami avumela indoda yangaphandle avuma ugogo ngishawe stroke avuma ukuthi ngigule ngize ngife ngicela umuntu ongasona ihlobo sala ekhaya kube kuyimina engihlaba imbuzi la ekhaya ngihlaba inkomo la ekhaya kodwa lo ngenzile utho la ekhaya kuvunwe yena kunami. So inkolo yami yancipha lapha ingakho ngathatha uJesu ngathi ke akwe nginamathele kuJesu ngoba ngibona yena eyitshele egumbi ngibona yena kuyena othumemile entweni ngathembela kuyena ngiba nethemba lokuthi ayi ezinye izinto ngangidayisa kodwa lo Jesu engikholelwa kuyena ngiyazi ukuthi ngeke angidayise. That's why bethi abantu bayashintsha bazi bethi ungathemba itshe kunokuthemba umuntu because umuntu lala ephenduka but angikholwa ke mina ukuthi umuntu noma esengale sengavuma into eyisimanga kangaka ngize ngifa impela ngiyombona. Kodwa mfundisi manje isiyaphambana ke nento wangitshela yona wathi wena mfundisi amakholwa yabona kodwa nawe mavini angikholwa wathi amakholwa wayiyeke lento yokuthi enze ngathi abantu mabekuthakatha uthakatheki. Yes, ukhona ubuthakathi vele onjalo komuntu omnyama ukuthi sikhuluma wena ngelevel yasekhaya yobuthakathi ikhona ilevel yobuthakathi engaphezulu kwama level uthola ukuthi lo muntu ukwazi ukuntshontsha inhlanhla zakho wena noma ungaboni athathe mhlambe kuma salon uthola ukuthi uthatha inwele zakho mhlambe noma umnyeni wakhe athathe ngathi ukugunda inzipho kanti ufuna ukuthatha inzipho zakho ayokusetha ngazo athathe inhlanhla yakhe athathe. I've seen amakholo amaningi avaliwe kanjalo ilevel yobuthakathi le esuke iphezulu kakhulu ngoba umuntu ukwazi ukuphila nawe ahleke nawe usebenze wena uqhubeka usebenza uyikhandle kodwa ubona ukuthi hayi manje ngiyasebenza imali ayingeni inhlanhla yami ijike eduzane ngithi nomuntu osengiyibambile iphunyuke ezandleni kunobuthakathi obunjalo ukuthi noma ungasebenza fukuzela mina ngihlale phansi ngibona imali ingena ngibona ngibe nenhlanhla ngihlangana nabantu benginika imali kanti imali esetshenzwe wena ukuthi spiritually ihambe izifike kumina ngenxa ukuthi ngisebenzisa izinto zami ukuthi wena impilo yakho ibe stuck base lokusebenza kwakho ukujuluka kwakho konke kuyabuya kuze la kumina. I've seen abantu abanjalo khona ade ngibasiza lapha ePitritif befana benenkinga efanayo nje isho ingane ukuthi wasitshela umamdala ukuthi sonke la ekhaya ngeke siphumelele uselathe thiwa yini lekhaya iswele thiwa yini lokhuzana le selathi isigubhu ukuthi yonke into yala ekhaya izophelela lesigubhu sizosebenzela yena. Enena waceba ngempela wakhe double story unemoto unamatekisi and so on but abala ekhaya they suffer bayasebenza bavuka beyemsebenzini but ababoni lutho imali bayizama baboni lutho ngisho ngawina imali sithi manje uwine imali engango 3 million uyobona in 3 months 2 months iphelile imali wenza ama decisions are wrong wa invest endaweni wrong uthi ya investor kanti ibhano izinto enyamalala uxaye ukuthi hawu sengaze ngibhede kukho konke ngabe khona kodwa nokodwa okulungayo ngibothle imali yenzeke kanjani
isebenzela kwenye indawo uthole lo ongenzi lutho ulokho nje ehleka nje kancane imali lokho ingena ngapha nangapha kuthiwa ube nenhlanhla wahlangana nomlungu abopha itruck uyibuza nawo inhlanhla enjani lo kuthiwa ube nenhlanhla bamvele bamnikeza iplaza uhlangane nomlungu esethi uyaphesheya wamnikeza umuzi uthi noma icalculator lento uyibona ukuthi ayi lo muntu akathandazi nokuthandaza mina ngiyathandaza kodwa izinto zimhambela kahle yini mina wrong le ngiyenzayo uthathe yonke izinto lezi zabantu wayisebenzela kuyena ukuthi zibe ingcebo kuyena ubuthakathi kokuphezulu lobo futhi odinga ukuthi ungathandazi kuphela must take steps ukuze ukwazi ukulwa naleyo nto ugcina uyinqobile empilweni ngoba naye lo suke kuvalile akahlali phansi ekubukela ulwa Siyadolo Mbolani KZN TV hlena umfundisi okhuzwayo siyadolo siyabuya Asiphinde sikwamukele Mbolani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi hlena umfundisi okhuzwayo namhlanje siphethe inyanga yamasiko kuyisiko lethu kanti ukuthakatha kwayinto lokho izungeza nje emndenini yethu kwakhona ofayo ukuthakathiwe waphelela umsebenzi uthakathiwe wabanjwa yigebengu uthakathi yonke into emndenini yethu enobuthakathi phakathi yazi ukuthi umfundisi omunye uyaye ehambe ukuzwa kuthiwa hayi teaching iyaqasha umuntu ehambe uyofundela i-teaching namhlanje uhleli 4 years 5 years akaze eqashwe yena bese kuthi ingane ephuma nje manje ine teaching nayo nezifundo ezifana nayo sikutholile umsebenzi yasebenza ungikhumbuza indaba enzeke lapha ngakithi umfana bengimsiza ubefundela ubudokotela ngonyaka we7 ezograduate waphanjanelwa ikhanda wahlala isikhathi ngaze ngathi umakha kaMlande sese mental hospital ngathi akamlande ngoba akusibo ukuphanjanelwa ikhanda ngithi abantu thina sinalenkolelo ukuthi simixe sithi umuntu umehlakaniphe kakhulu futhi ukuhlakanipha kakhulu maze methi kakhulu futhi ingakho ikhanda liphambana athi minayi akhona lokho ubuthakathi leyo nto mbuyisa umfana samthatha samgeze emanzi ngicabanga ngangihamba nobaba wami naye nami lento yobaba wayenza ngangayi-understand ethi hayi sami somgeze emanzini ngithi mne baba kudingeka iwashe serious la lo muntu ngeke vele umfake emanzi wathi hayi sami somgeze uzobona ngempela safike samgeze emanzini samlethela ikhandlela wathi mefika ekhaya walala angazi khathi esingakanani wathi umephaphama wabuza abazali ukuthi ngifike nini la ekhaya umuntu esekuphele almost a year ikhanda liphambene wathi ngifike nini la ekhaya ngikhumbula ngiyobhala iexam angikhumbuli ngifika la ekhaya kwenzekeni nasemzimbeni usehlile sezama ukumchazela wakhala inyembezi engayikholwa ukuthi kwenzekeni empilweni yakhe so lento levele ubuthakathi kuba kanjalo bakubuka abantu ufukuzela izingane zakho bambe egcineni bethi kodwa egcineni la isimkhona ngeke zilotshola akekho yoshada akekho yothenga imoto ayekho ophumelela wena ungafukuza kube nama degrees ugcwala udonga ama masters and so on uhlale nawo wabuke ehlele odongweni engakusebenzela ingalutho abantu abaqhamuka emva kwakho baphumelele ngoba usho wena kodwa ustuck ngisho abantu obabizile wathi kuyaqashwa endaweni ethile befike bethathwe wena obatshelile ingakhulumi nokukhuluma indaba yakho uyabona into yakhe isuka ivalwe on a serious note abanye to the instead ukuthi baze bacabanga ukuthi mhlambe abayibulali noma ababizele ukuthi baphile empilweni khona indaba engisengayiza nje biphuma emaphepheni ngapha empangeni nganoma impangeni nomsengwelezana ukuthi umuntu ofuna umsebenzi wazi wa decide ukuthi ayibulale ngathi umsebenzi akawutholi nazi izingane ngapha nayi family ngapha uyazama uyabona ukuthi ayikho into yaphambili mina ngithe uma ngicabanga ngibuka lento ngibuka le story ngayitshela ukuthi usho ukuthi uNkulunkulu bembizele into ekuyi higher calling then ukuthi asebenzele umlungu washo ukuthi akayi-understand noma akakamtholi umuntu okwi-capacity yakhe yokuphila ozomchazela ukuthi it's not all about ukuya kumlungu yenze uNkulunkulu akubizele into engaphezulu kabelungu thola ukuthi fanele ube ubasi ngokwakho fanele uyiphathe ngokwakho kwezinye isikhathi kube wena osiza bona labelungu ukuthi ama companies abo aqhubeka ayiphambili kodwa ngenxa ye-understanding yabona ne-pressure emakhaya sikhulisa ngokuthi khula mntanami ube DJ khula mntanami ube yilokho sazi ukuthi nje umuntu ophumelelayo umuntu ohambe ofunda wasehambe yosebenzela umlungu into yeteam lapho asikwazi noma umuntu ethi ngifisa ukuphuma ngenza ukuthi asikwazi siyamcindezela thina sithi hayi ngeke uqala ibhizinisi lizowa ngeke ukwenza ukuthi ngeke usiqale isikole ngokwakho sizowa ngeke ukwazi uqala i-surgery ngokwakho izowa ngcono uhambe yosebenzela umlungu ngcono uhambe uyoba uthisha uyoba udokotela uyoba yini sinaleyo capacity sina abantu abamnyama esafundiswa yona ukuthi education yethu fanele sisubmit ngaphansi komlungu uma
uma abantu bakutshela enye into engaphezulu kwalento mhlawumbe ubizo lakho ugcina nawe usuyidoubt ngenxa ukuthi abekho abaseduze kwakho abakukhombisayo la ubizelwe khona. Mfundisi ngiyayibona le oyishoyo ukuthi kade uyifunda ukuthi omunye ubefuna umsebenzi wazi wagcina ibulala ngenxa ngawutholi. Ngoba uyazi isikhathi esiningi uma ngisuke ngiphuma nje ngeuniversity ekhaya basuke sebenethemba. Yes. Sebebala ukuthi mhlambe after 3 years ikhaya lizovuka. Nakhona bakusho ngoba bakubonile kweminye imizi izingane ziphuma iminyaka emibili emithathu zibuya izingane seyisebenza komasipala nani. Kubhlungu vele ukuthi ekhaya sekubhekwe wena nawe ubuka bona. Bese kuba nalengcindezi ke yasemakhaya yokuthi ufundile kodwa ufana nathi uhlele ekhaya. Iyayidala i-depression. Kuthi manje kanti bengiyaphi esikoleni? Bengiyaphi esikoleni makuwukuthi lento bengiyoyifundela ayingisebenzile. Futhi uthi uphume esikoleni khona abasuke besayina. Sometimes kubi ngoba even abefamily yakho khona basuke besayina ukuthi le ngane yamasibani bani itshela ukuthi ubani yona singahlula abani. Base beyaqala basebenza izinto ukuthi noma ungenza njani lapha esikoleni abanye ngakho bengasiqedi nesikolo umbuzo ukuthi kwenzakalani thi wafika waba isidakwa lapho uxa uthi usibani bani ngibazi kahle kanje ukuthi akaphuza utshwala thi wafika washintsha lapha wabamba inkunzi wabhema ama drugs and so on so kuboshwe la emuva ukuthi noma engahamba ufana nomuntu ophume uyofuna umsebenzi kuboshwa la emuva uthola ukuthi uyitshela ukuthi wena ayisho ukuthi kunenkinga eGoli kanti ayikho inkinga eGoli inkinga la usuka khona ekhaya mukwafikisa leyo nto wathola abantu aba right abazogeza bakulungisa lezo zinto uthi izinto zakho ziba lula kodwa uma ungayi-understand leyo nto mfethu uyostrugglisha uzobuyela ekhaya base bekuhleka kakhulu futhi nasekhaya la i-depression iqala khona because phela uma ubuya kulindela ukuthi khona into ozoqhamuka nayo mawuzobuya uzoba umahlalela nje nawe usaba ngisho ukubuyela ekhaya manje sengizobuya ekhaya ngizobaqala ngibathini yabona kungcono umuntu oyibuyela ekhaya ngoba nakhe ekhulelele ofika wahluleka lapha enze ufike ihlulekele lapha basubuye ekhaya kuzoshiya ingane mhlawumbe uqala uyozama emuva khona ukubuya ngempela uthola ukuthi akazi nayo uyochaza thini akhambanga kahle behlakaniphile esikoleni befika evarsity kube emnyama kakhulu ethi noma uyazama abona ukuthi akusemina ophila la thola uthunjiwe lo muntu emakhaya kodwa simbona thina ephila lapha phambili usenkingeni nalento yomsebenzi ke ukuthi wena njalo yakhe CV yohlezi ishovo ngaphansi awabanye abantu lokhuzo une experience unayo yonke into kodwa nje akukho la uzoqashwa sengamane kuqasha umuntu ophuma esikoleni kunokuthi kuqashwe wena nayi inkinga leyo nto ukhuluma ngami Mabiki mina ngeke ngafunda isikhathi eside kabi mina ngafunda iIT ngafundela iengineering ngafundela ngaya teaching ngaya kuningi nje engicine ngikwenza senginqena ukuhlala ekhaya mina ngasehambisa iCV angithatha iCV benginike ekhaya imali yakhona bethi nayi 300 rand hambe ufaka ama CV endaweni ethile ngithi okay ngizokwenza ama copies ngithatha iDefeating ngifake back ngibamba iTax ngihambe ngedrobheni ngifike ngihlalele eNandos ngiphuza idrink ngibu ngase ngikhathele ngibona ukuthi hawu la sengafaka ama CV iqala inyanga yonke ngibuye nje abantu abasebenzayo ngiphatha iskhaftini ngiyofaka ama CV akukho ngisho icall ethi siyitholile ke iCV yakho ngisho SMS ethi receive kuphela ngabona ukuthi hayibo ngathi kudlalwa ngami la uzulubuza security kodwa uzoyihambisa ngempela lithi ya ngizoyihambisa ayobona ukuthi ngathi uyena lo thatha ama CV owatshinga angiboni kahle lento ungathole ngishilo abanye babizwa abanye ade uhamba nabo uxa uthi pho mina kwenzekeni kwami kwesikhathi khona umlungu nje wasewangibiza eBalito kwakuNandos eqasha abantu wathi ufuna umuntu ozophatha la ufuna imanager ngamnikeza iCV ngamnikeza iphelela ngamnikeza ufika wathi hayi wathi ayisidinga umuntu onje kodwa siku-afford how singa afford omusha ngabuyela emuva ngakusasa ngabuya sengizodla khona ngathi asho ukuthi lo uyangijwayela thatha wena le mali ethiwa ngi-apply ngayo ngayidlela khona lapha eNandos ukuthi ayikho lento esho ukuthi angibizelwe yona kanti uNkulunkulu usuke ne-higher calling unalento wena osuke uyicabanga njengalokho namanje kuyengicabanga nje uma ngiyikhulumela ekhaya ngithi hey sacabanga ngiyofaka ama-CV bangihleke belale phansi bethi wena ngeke usalunga kumlungu ngendlela impilo yakhe esihamba ngayo ungafika umgolozela ibhadi nami ngiyabona vele ukuthi ayikhona vele into engafike ngithi mina ngeke ngikwazi ukuyeza athi uthi ngithi hayi ngamane kuyeyo ngenxa yezinto esizokushintsha kwesikhathi but kuyenzeka bafethu thola ukuthi lento focusa kuyona uNkulunkulu akakubizele kuyona bheka into yakho bona ngizwe TV hle nayo umfundisi namhlanje umfundisi ukhuzwayo uyasho ukuthi hayi umsebenzi wawucinga wathi mayise uthola kwathi wayazi ku-afford ukuthi ubuyele ekhaya yabona impela inzima lento ngempela mawusuka uboshelwe izinto zakho
ukuthi noma sekucaca sekulunga noma ke mhlawumbe sebengakunika imali encane sebengamane benikeze omunye umuntu kodwa hayi wena seyitolo siyabuya. Asiphinde sikwamukele Mbukela KZN TV sabukela ihlelo elinqedzi hle nami Mfundisi Khuzwayo namhlanje oyena esikhuluma naye namhlanje. Mfundisi uke wakhuluma izinto eziningi ke wakhuluma indaba yokuthi kuyenzeka ubuthakathi buboshwe ngamathuna asekhaya obunye obuthe buyingozi kakhulu wathi buboshwe emanzini. Mhlamba ke sethi kuyichaza kabanzi le. Amanzi mabika a powerful. Amanzi nje in general uma ufunda iBhayibheli in the book of Genesis lithi iBhayibheli umhlaba ungakaqhumi kwakwamanzi odwa uNkulunkulu wakhuluma namanzi wathi makuphuma umhlaba umhlaba ukhona nje uzalwe amanzi so into eziningi ezicashile nezinamandla sicashe emanzini that's why noma uNkulunkulu ekhuluma ethi imiyalelo eyishumi ethi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami basethi ungazenzeli ithombe ebaziweyo namfanekiso basethi ezulwini nasemhlabeni basethi nasemanzini phansi komhlaba kunomhlaba emanzini phansi komhlaba uNkulunkulu wayekhuluma leyo understanding ukuthi kunabantu namhlanje abaphilayo abakhonza izinto ezingaphansi kwamanzi futhi kunama spirits akhona ngaphansi kwamanzi nathi futhi esikholwayo siyakwazi ukuprovoke lama spirits ngikona la ngaphansi kwamanzi siwasebenzise ngendlela yethu ngiya understand thina njengoba siya emanzini akwenqale ngoJesu uJesu asasingekho isidingo sokuthi uJohana amfake emanzini kodwa kwabiza ukuthi kuza kwazi ukuqala kahle imishini yakhe eyongena emanzini wanqaba uJohana wathi ngubani mina engafaka wena Jesu wathi uJesu hey awungifake eJohana umeqeda ungena nje uJesu emanzini lithi iBhayibheli kwehla umoya engcwele same time wathi lo indodana yami engithokozile ngayizweni abawuzwanga abantu leyo nto before uJesu angena emanzini but bayizwa esephuma emanzini sengisho ukuthi kunomhlaba esuke sunyakazisa ongaphansi kwamanzi ekuyiwona ocontroller ama boundaries ama dominion okubuswa komhlaba abantu abaphethe umhlaba ngempela bayazi ukuthi umpriest omkhulu ogcoba abantu ogcoba ama minister ogcoba ama president uhlala ngaphansi kwamanzi uhlala olwandle meke waphuma noma ngabe uhleli kanje umabika wakhuluma kuwena ukuthi kulonyaka uminister of finance kuba wena I'm telling you ukuthi kuzoba wena noma sina singakavoti iparliament lingakavoti upresident engakakhombi umuntu lento esuke ikhulunywe lowo muntu leyo nto ezokwenzeka that's why benza ama rituals angcolile abantu abaningi abahlele ezikhundleni ngoba basuke befuna ukuprovoke lo muntu ukuthi afike aba anointed kandlela aba anointed ngayo thina ke makholwa njengoba ukukhuzwayo masisa abantu emanzini abantu abaningi bacabanga ukuthi kunenyoka lapha kunezilwane lapha and so on suke siyokwenza lento uJesu wayenza imfuziselo kunalento ukuthi umuntu akasindiswa aphelele engaqalanga wangena empaphatisweni why omunye umhlaba ekusuke kureportwa kuona ukuthi lo muntu seyaguquka impilo yakhe usengena kwelinye izwe nathi ngoba sifaka abantu emanzini yabo ngoba ngiya eSwaziland mhla ka10 ngizobe ngiseSwaziland mhla ka10 October base ngomhla ka11 ekseni ngiyofaka abantu khona eSwaziland emanzini uNkulunkulu ungitshele ngabantu abawu200 efanele ngibavulele ngiba introduce emhlabeni la fanele bebuse bebe makhosi khona abakwazi ukuthi babuse ngaqala ngaba introducer ngabakhulekela ngabafaka emanzini mabephuma lapho bophuma benalamandla amaninga ngiyazi abanye bathi ngani nezangoma ziya lapha nezinyanga ziya lapha nabathandazi baya lapha basuke beya ngendlela yabo and bayofuna into yabo ngazi noma bayithola noma bayithola kodwa nami ngisuke ngiyodonsa umoya othile ngiyosusa izinto ezithile abantu abasuke beyibeleza ezinye amabiko uyibeletha engazo nezakho kweza sekhaya kini kwamabhada asekhaya kini kwama cases asekhaya kini uthola ukuthi lento uhamba nayo eyasekhaya kini la ekhaya akushadwa la ekhaya akekho umuntu othenga imoto la ekhaya akekho umuntu olotsholwayo ngisho nogogo waze wafa engalotshelwanga yenzeka leyo no ithenga imoto iyafa ifa same day so that's why sigeza abantu sibasusa ezintweni ezithile suke beregister kuzona siba register ezweni elisha ezweni likamoya kuba uqala kini ukuthi izinto ziguquka so eSwazini abantu ngiyobafaka empophomeni mfethu nange Sunday yakhona mhla ka12 October ngizobe ngikhona futhi nakhona eSwazini ngizobe ngisakhulekela abantu ngibafaka ngisuke ngwamanzini eSwazini ngibafaka eBhavini
emhlabeni ngibakhulekela ngibavulela izinto zabo inhlanhla zabo. Umuntu engahamba yolanda umuthi ka30,000 evuna ukuvala impilo yakho ulandele endaweni ezithile akufake endaweni ezithile afake into zakho mengakuthatha kanye ngakufaka emanzini le yanto ibuna same time ngoba awekho amandla abukho ubuthakathi ayikho futhi inkululeko edlula ukuthi umuntu adlule echibini noma emanzini mfethu. Ngizwela ukuthi nala khona la eKZN nizobe nikhona futhi ngomhla ka28. Yes, 28 today siyaqala abantu esontweni senza inkonzo yamanzi mhla ka1 ne1-on-1 eThekwini nakhona futhi abantu ngibenzela ichibi uNkulunkulu utshela into eyisimanga wathi angihlanganise amanzi asePort and Jones wathi angihlanganise amanzi aseKranskop kwaShushu kunendawo kuthi kwaShushu la ekuphuma khona amanzi abilayo eKranskop wasethi uNkulunkulu angihlanganise amanzi aseSwazini kunendawo lapha eSwazini ebiyele yabiyela umswati uNkulunkulu waseqhumisa enye eceleni la kuvula khona amanzi aphilisa abantu wathi uNkulunkulu let me mix lamanzi base ngibenzela ibhavu abantu baNkulunkulu ngibageze abantu abathakathiwe mfethu emakhaya kwavalwa amathuna kwavala ini ukuthi ingabikho into enyakazayo ngithi abantu abangayibulali ithemba lisekhona uNkulunkulu unginikeza amandla amasha ukuthi meke bageza izinto eziqaqeke same time khona ade simgeza lapha nobamashiya eThekwini uthe sageza wangena iSMS angithi sigeza nangoLesithathu sesageza wangena iSMS ukuthi useyabiza emsebenzini abese na 2 months uapplyele kuthulekile wayegiswa kohlanya lapha eKhalinye embezi ethi ngiyaqala ukuyibona into enje futhi nginento ebeyibelethile silokhu iphebeza inqabi iphebeza inqabi iphebeza khathe egeza usuke iflasha lento eshiya phansi base into yakhe yavuleka same time ngoba yonke impumelelo nokufa komuntu kuhlela emkhathini. Khona into ethintile kancane mfundisi ngifuna ukubuyela kuyona kwathinta lento yama cases ukuthi kwesinye isikhathi kusuke ngaboshiwe wena kusuke kuboshwe ubaba wakho kodwa ngoba wena uyigazi lakhe nawe kuthule ukuthi duku. Yes kudlulele futhi na kwi generation yakho uthi uthola ukuthi nabantwana bakho sebebanjwe ilento nawe bekubambile mina ngoye ngabuka ngathi nje njengamanje cabanga noma ubani uthi umutrace emumva ukuthi lo muntu lo umehlushwa iboyfriend yakhe manje uma wakhe akamhluphanga yini ubaba wakho uyothola ukuthi it's a similar story mase ubuyele emumva ukuthi umkhulu wakhona wayenjani uthothi ubeshanga esagilo bengadlala bephuza ijuba kanye shaya wonke umuntu ngesagilo egcekeni mase ubuyele emumva uthola ukuthi into vele ibloodline ukuthi icase yenziwa kanye kwenziwa kanye altar lobumnyama so liflowa nje kuwo wonke umuntu la ekhaya uthola njalo wena umuze lengane la ekhaya ubaba wakho ubaba wengane uyayiphika uthi nawe ubaba wakho waphika nawe uma wakhe nawe waphika ubaba wakhe kuba into enjalo so idinga umuntu oyedwa ozofika enqamule icase that's why ke ngigeza abantu ngimelele nje ukugeza abantu into eyibhadi ngiqambula the case asedolo mbukana KZN TV sihle namfundisi ukhuzwayo namhlanje sikhuluma yona le ndaba ukuthi ungasizakala kanjani inyanga sesiyayiphetha bakithi ngiyazi ukuthi makuthiwa sibuyele emasesweni ziningi izinto kusuke kukhulunywa ngazo kodwa khona nalezi ukuganga ke bakithi okungafanele sibuyele kuzona siyayitolo siyabuya. Asiphinda sikwamukela mbukwana KZN TV njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu kufanele sitetele ubaba valilise namazwi akho okugcina ke bese sizwe ukuthi izinkonzo ezizoba khona zizobe zikuphi nendawo mfundisi ukhuzwayo asiyivale manje amazwi akho okugcina nje kulesihloko besikhuluma ngasathini. Ngiyabonga kakhulu mabe ngiyabonga nakubabukela lapha ekhaya ngithi ngisho bafethu ukuthi uNkulunkulu umise thina ukuthi abantu bengalilahli ithemba abantu bengagive up I know abanye basemasontweni sebethandazile bakhathala bafasta badlisidlo benza yonke into sebeyadoubta nokuthi uNkulunkulu ukhona ngizosho ukuthi uNkulunkulu sikhona simele njengompriest uEli sizokhuluma amagama isimo siyoguquka noma kanjani uNkulunkulu uthemba umuntu ukuze kusizakala umuntu ngekahle eUNkulunkulu but uyosebenzisa uMose uyosebenzisa abapriest uyosebenzisa uAaron uyosebenzisa aboEli base into yakho iyafika la osuke ukhona kuneyinkonzo ko mabike engifisa ukuthi abantu ngihlangane nabo kuzona selokhu bengifonela abantu bethe ibaba asakuboni uzanini ngakithi sasengithi ngoba ngikhona la ngitholele lithuba ngiyacela ukubamemezela abantu ukuthi nje ngoba kusula umhla ka1 inkonzo eBhavu sesiqalile abantu ababhuke siyabageza umhla ka3 ngizobe ngise Vryheid nakhona futhi ngizobe ngisezwe eKingswellithini Hall nakhona futhi kuswela ngo10 ekseni eVryheid abantu base Vryheid siyabageza basuthi ngomhla ka4 Sembalenhle
eSasol Community Recreation Center nakhona futhi eMbalenhle senza yona lenkonzo masigeza sigeze kuphela sikunikeza insipho ozoyisalela nayo nethawula lakho ozosala nalo neoil yakho ozosala nayo base ngawo umhla ka4 futhi ntambama sise Soweto eOrlando East nakhona futhi sihamba ngenkonzo eyodwa nje sihlambulula abantu sibavulela inhlanhla yabo la sikhuluma ngabantu bamabhizinisi abantu abafuna imisebenzi abantu abathi sivalekile abantu asebelahla ithemba abantu abazama impilo kodwa imile abazama imshado akushadeki base vele eJozini so October 10 abantu baseJozini October 10 bahlale bebuza ukuthi baba uza nini nakhona October mhla ka10 eMsiyane sikhona nakhona futhi ngiyabageza base lenkulu eMpophoma izobe seswazini kuphela hayi ngapha kuthina October nje umhla ka10 iall night ekusuku ekseni mhla ka11 siyobageza abantu lapha yana eSwazini kwaManzini inkonzo ethe all night prayer izobe ilaphana elibrary kwaManzini izoqala u8 iziphele u6 ekseni wona ama services esobe sinawo la base ngomhla ka12 khona kwaManzini eSwaziland sobe sinenkonzo yama 1-on-1 la ngihlala khona nomuntu sithethe mina naye sobabili Mfundisi angizwanga lapha ngomhla ka1 ukuthi niqala kuphi Mhla ka1 siqala eThekwini siqala eThekwini eGagasini kuAlwal Street la isikhona siba khona vele njalo nje ngolesithathu hlale sikhona eThekwini nangamasonto khona abantu abathi ngolesithathu am busy ngakwazi ukufika ngeweekend ngesonto suke eThekwini number 45 kuAlwal Street Sephi inombolo zocinga mfundisi number ya la ekhaya banenhlanhla abantu abazothola kulenyanga ukuthi mina ngizobe ngiyibambela ngokwami ngoba uma kubamba abanye abantu bavele bengeza uthi hawu bese sizokhuluma nendoda manje siza umuntu wesifazana number ithi 073 5120 436 073 5120 436 kanti yaseSwazini laba seSwazini yazi show yakhe ithandwa kakhulu eSwazini abanye amashow akhona nje le yakho eSwazini hayi number 1 abantu bavele yes fanele ufike ngempela eSwazini yaseSwazini ithi 78686200 78 angididekile iqala ngo7 vele inamba zakhona 78686200 Asibonge mfundisi ngesikhathi sakho nokuthi uzivakashela endlini zomsakazo Amen uNkulunkulu anibusise ma Thank you Asibonga mbona KZN TV sibonga kakhulu Crown KZN TV enhle inhlelo zazibe impumelelo sibonga kakhulu kumfundisi uKhuzwayo sibingelele bakithi eSwazini sisitshelele umfundisi ukuthi lolu hlelo le1 KZN TV lithandwa kakhulu eSwazini sanibonani ngale kwalokho imbona KZN TV sesiqedile kwanamhlanje asibonane ngokuzayo senze Ngelela hlobo sami lapha ekhaya siyambonga uNkulunkulu with this wonderful opportunity ukuthi mina nawe siphinde sihlangane namhlanje mina nawe ihlanganiso uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu bheka nje nenkonzo ezisimangaliso la mina nawe sodibana khona nenkonzo yebhavu ibhavu lihlanganisa amanzi alaphana ePort St John's eStony Cape amanzi alaphana eKranskop washushu ezantsi amanzi alaphana eSwazini kwaNgwane nibafethu uNkulunkulu ukhuluma isimangaliso ukuthi nginakhele ngalamanzi exubene ibhavu lokuhlambulula uthe uNkulunkulu angede washo zami kuleli bhavu kuyakususa ichitho kusuke isinyama kubantu kusuke izilwane ezigodele abantu kusuka amabhadi kusuka izinto abantu abaphehlelwa amanzi amnyama yonke into oyibone yimbe empilweni yakhe ecindezelayo edla imali yakho edla impumelelo yakho ngizoyiflasha down buka nje ngomhla ka1 ngolesithathu ngilaphana eThekwini kuAlwal Street number 41 yizokulethela inkonzo esimangaliso kakhulu inkonzo yebhavu kusukela ngo10 ekseni silaphana kuyikhona kaSmith Street noAlwal Street number 41 kuAlwal eThekwini ngolesithathu mhla ka1 ngikwenzela ispecial sebhavu with only 500 rand ngizokuhlambulula ngizokugeza ngizokuphuculula mntana ngizothi into zakho mayikhanye kudala ukukhala kudala kumnyama empilweni yakho ngizokuhlambulula ngizokuvulela ngizokulethela inhlanhla yakho ngizokulethela izinto zakhe ezantshontshwa zavala zafakwa ezigubhini zafakwa eindumbeni zabathakathi ngizokuvulela ngithi inhlanhla yakho mayibuyele kuwena imali zakho mayibuyele kuwena impumelelo yakho mayibuyele kuwena ipromotion yakho mayibuyele ngakuwena buka nje base kuthi ngolesihlanu ngilapha yana eFryhead mhla ka3 abantu base Fryhead nginabo lapha eKingswell
lithini ewolo bantu base-Vryheid ngikhona kusukela ngo-10 ekuseni koze kuyoshaya u-3 ntambama ngiphethe lona ibhavu ngiphethe yonke i-prophetic material kamprofethi wakhe SD Khuzwayo ngibalo kwamabhizinisi ngibalo kokuvula inhlanhla ngibalo kokuphakamisa isithunywa ngibala yonke into leyo ngayidinga empilweni yakho ngizobe nginayo ngiphethe ungabathola abantwana uyobe thola abantwana othi baba ngishona amaphupho amavalekile woza nebhavu lobe likhona with only 500 rand laphana e-Vryheid ngizobe ngikhona Kingswell ithini hall kusukela ngo-10 ekuseni kuze kuyoshaya u-3 ntambama mhla ka-3 October basithi ngomhla ka-4 yilaphayana eMbalenhle eSasol Center ngizobe ngikhona ngomhla ka-4 kusukela ngo-9 ekuseni kuze kuyoshaya u-12 base kuthi ngo-1 ngilaphana e-Civic Center eSprings ngiphethe lona ibhavu ngiphethe 1-on-1 betha ama-prophetic material ngithi mayikhanye izinto zakhe Civic Center silaphana ngase-engine garage laphana eSprings sengikhona abantu base-Springs bahlale bengishayela bethi baba ubuya nini eSprings la ngikhona useduze nalapho esijwayele ukuthi sihlanganele khona namhlanje ke sengikhona lapha eSprings eCivic Center naye i-address yakhona base ukuthi abantu balaphana eThekwini ama-branches onke ama-FCI so besihlangene bafethu ngomhla ka-5 senza inkonzo eHeritage kusukela ngo-10 ekuseni sivunule sifaka amabheshu abaseSwatini bazobe bekhona abase-Eastern Cape bazobe bekhona abasuthu bazobe bekhona so behlangene sonke bafethu ngithi woza na uhlanganyele nathi laphayana eThekwini number 41 ku-Alwal Street on Sunday yamhla ka-5 i-celebration yethu le bafethu base kuthi ngomhla ka-8 ngiphethe special sebhavu ngiphethe special se-1-on-1 khona futhi eThekwini kodwa umhla ka-10 ngisejozini bantu basejozini sengifikile ngisemsiyane kusukela ngo-10 ekuseni kuze kuyoshaya u-3 ntambama ngiphethe lona ibhavu ngiphethe isiprofetho ngiphethe 1-on-1 ngizokuvulela izinto zakho ngizokukhanyisela base ukuthi ntambama ngaye umhla ka-10 yilaphayana eSwatini kwamanzini e-library eSwatini ngizobe ngikhona ngenze inkonzo ye-all night prayer ngimema wonke umuntu inkonzeni yomthandazo i-all night prayer ibhavu lobe likhona kodwa ekuseni kwababhalisela ukuyongena emanzini empophomeni siyongena empophomeni impophoma sithi waterfall siyongena empophomeni angazi eSwatini bathi isipodlo siyongena enkonzweni yempophoma kusukela ekuseni ngomhla ka-11 from 5 ekuseni siyongena empophomeni uyabhalisa ubhalisele ungena emanzini empophomeni base kuthi ngomhla ka-12 ngikhona ngise-Park Hotel khona futhi kwamanzini ngizokwenza i-1-on-1 ngizowenza inkonzo yomthandazo kusukela ngo-10 ekuseni kuze kuyoshaya u-1 ungaphuthelwa inkonzo esimangaliso kakhulu laphayana eSwatini Maswati lamahle sefikile umprofethi wethu base kuthi ngomhla ka-8 emhla ka-18 yilaphayana Mpangeni umhla ka-18 ngobe ngenza inkonzo yama-1-on-1 inkonzo yebhavu inkonzo yesifuthu ungaphuthelwa inkonzo lezi ezinkulu ezisimangaliso so siphinde futhi sidibane ngomhla ka-2 eThekwini senza inkonzo yesimangaliso ye-all night prayer 2 November konje isimangaliso ye-all night prayer khona lapha eThekwini number 41 ku-Alwal Street ngithi mayikhanye izinto zakho uJehova akakuvulela iminyango uJehova akakubusise uJehova kame nawe nazi inamba elandelayo la khona ngifuna ukuthi ungithole ithi 073 5120-436 073 5120-436 wena lapha eSwazini inamba yethi 78686200 78686200 ungashaya lezi namba la uzosifumana khona ungakhohlwa ungfollowisha lapha yana uFacebook ithi SD Khuzwayo uzothola umprofethi wakho lapho uthi SD Khuzwayo in our Facebook page uNkulunkulu amakugcine njalo uNkulunkulu amakulonde njalo mayikhanye izinto zakho wena ufuna prophetic material othi ngeke baba ngikwazi ukufinyelela ungangiposela yini uyongishayela kuyona le number sixoxisane may God bless you ekhaya njengamanje khona okuvumayo enhlizweni yakhe kodwa ngiyezwa baba uyakhuluma and kuyavuma emoyeni wami mhlawumbe kodwa ngiyashoda ukuthi ngizofika kanjani ngithi umuvuma umoya wakho kuvuma uNkulunkulu come and join me ngithi your life from tomorrow kusukela kusasa kusukela
Celebrate now. Lento ifunayo ungakafinyeleli kuyona. Ibonga uzukhuluma ngathi sewuyiphethe. Ibonga ngathi uthi sewuyithatile ivictory yakho. Uthi oh Lord thank you. Umuzi wami sewukhona. Oh Lord thank you. Umshado wami sewukhona. Oh Lord thank you. Le business liyaphakama. Usho ubona lishona phansi. Lithi Bible. Uyabona lento ibonayo. That's why I weak. Say I'm strong. Yeah. Akushiyo ukuthi akathi strong ngoba sekona amandla. Usho khona weekend ekade. Ethi ngiyabonga kodwa sekunamandla. Bethi ngena long say I'm found. Akasho ukuthi sekutholakele ngoba etholakele. But usho ezumeze ehlathini. Ethi ngambonga uNkulunkulu sengitholakele. Ngithi let the poor say I'm rich. Usho imali yakho uno-20 rand kwi-account. Uthi ngiyabonga uNkulunkulu akekho umuntu othele njena ngoba u-opposa lento oyibonayo uyayigwina ufake neyofuna ukuyibona. Emnesheni ukhona lesakwazi sihambe sifike sesinebhelunde sesifake ibhola la iswini yokutshela ukuthi hayi izalukwazi ayifinyeleli lapho ngoba isikhathi sazo suke sesiphelile. Kodwa uNkulunkulu hayi ukuthi siphelile ngoba isikhathi sakhe akaziphele kanjani. Kodwa isikhathi sokuthi ngoba kumakhaza abadlale nje sesiphelile ngathi